Kini kedai ke Akashvani Shillong ke khubor ban puli da ilus atas kini kilong kimat bakongsan jong ke khubor. Let jungok bat penlong jing alang usong kunor ke yang dorbar thawan ke Meghalaya halo ke jingte ya ke yang dorbar thawan bathamai hamau diang diang. The first Asian Ranger Forum halor kapang Asia's Biodiversity Guardians for 30 by 30 kalas dang nen kasngi hagawahati. But ka Meghalaya Games ka banong hatura kan long ka bakamper da ka bakan thup lang ye ka jira ka ba menchwa bat ke bajong ka juk menta ong umuntu ramba Conrad ke sama. Usong kenor ke yang dorbar thawan jong ke Meghalaya u Thomas e sangma ulalet jingo ya ke jingte ya ke yang dorbar thawan bathamai bat penlong ya ke jingalang henen ke sni bala penya hi dama u ban bishar benya ya ke jingte ya ke yang dorbar thawan bathamai hamau diang diang. Hadian ke jingle jingo bat jingalang usong kenor ula pentikna ban pendep no kham klo ya ke ni ke project ha ke bala buru ya ke por badai ban pendep no hau naitung ne unailar arhajar arposa. Ulaya thu baka jing tmuhi kalong ban penlong ya ke dorbar senrai ha ke yang dorbar thawan ke bathamai. Hababatai halor ke benta baar jong ke project usong kenor ula pentim baka tanat development of northeast region donor jong ke sokar pedeng kalapen skemling baka jing tho ban mang pisa na ke benta baar bat menta ke jing pen kre ya ke details project report kadang ya chaplang. The first Asian Ranger Forum halor kapang Asia's Biodiversity Guardians for 30 by 30 kalas dang nin kasngi hagawahati da ka jingtmu ban ai kalat ka bakarpang yi ke ranger bat kiseng ni kitan baper jong ka doba Asia bakin snok ti lang halo ki jing e ki bakta ik ranger hakaleng ka perthai bat ban wat lat ban weng ye kita ki jing e. Habakran Hakajingalang, Uchandra Mohan Patawari, Ubalong Menteri Kathanat Environment and Forest, Batru Jong Act East Policy Affairs, Jong Sorkar Assam Ulong, Bakajing Keo Tang Shidigri Hakajing Shit Kasun Beneng, Kalawandra Yakajing Bombiang Hakaperthe Barokaway, Bat Day Namarkani Kadao, Bangidon Kam Banyada Yakamaryang. Hakane ke jingalang la samru ya ke Exploring Womanhood Foundation Van Durga Conservation Award arajar arpolai shake ranger kentei bakenthup ya ke Hina Patel na Gujarat ka Martina Sangma na Meghalaya bat ke Deepika Vashits na Rajasthan. Umentri Kathanat Forest jong ka Maharashtra ru Sudhir Mungan Tiwar uladon lang hake jingalang kane ke jingalang kan kut hakapratari menta upanai. Lapenlong ya kecing eksamen na kabenta ka kwet ka kya hagari khana Shillong hinin kasngi kum shibenta jong ka Vikshit Bharat Sankalp Yatra. Lapenlong ya kane ka program da kecing tmu ban la pendep lut ik skim sorkar ban pentikna ya kecing pendon kampura bat khamtam e ban ajimento ya ki pai nong shong shnong ki badon hakaleng ke jala Meghalaya bat hakariru kumjo. Ka Vikshit Bharat Sankalp Yatra ka kenthup yakilat ajing arab ke ban kentir ya ke yok kakot ha ke imlang salang bat ru ban penpoi ya ke jimentoy shapang kini kilat ji arab bat jimentoy jong ke sorkar shek benta ba kendong jong ke jela kanong rem Bernard Presbyterian Secondary School kala rakhe hnen kasngi ya ke jingdap arposan snem ne ke jubilee rupa jongka Hakajia Langple, Joint Director of School Education, Riphoy District, Ulapalat Yakatup Sakan Mau, Kabala Tho Yakajia Nanti Jonga School, Nadu Balaseng Yaka, Hakasnem Shihajar, Kandaspa, Kandai Ulay ru yakajing treshitam, Bajin IT Lut Junki Bor Pinyat Jonga School, Bat Kinong Hikai, Hakaban Kenteo, Yakajing Nang Jing Start, Bat Katho Kapuli, Hakatan Bernihan. Habakran hakajingalang uba sosteni sotun MLA ulero ekinong seng bat kinong hikai kibalang ba kajing treshitom jongki kaskol kalala ban poy shakajing job hakaban sam yakajing start bat ru hakaba sandur yakajing long jing im jongki khanna ka program ajihikai balaisngi halor kapang strengthening of block disaster management team and preparation of block DM plan in West Khasi Hills balapenlong daka district disaster management authority DDMA kala sedang hnin kasngi hanongstoin
U additional district magistrate uba Longru CEO ka DDMA West Khasi Hills District uba HK Thaba ha ka jingkran play jung ulaban halo ka jingdon kam ban kenteu ya ka block disaster management plan kanang ban pentik na ya ka jinglong balapan kre jong ki breu habawan jarang khat ka jinglin shop bum poi per khan Ulaban badeban long barabor ke balapan kre bat pikir bat kentu ya baro banya shimbenta haki program ai jing hikai. Kene kedai ke Akashvani Shillong ke bon lam shapi ya ke kubor. Menteri Rangba ke Meghalaya u Konrad ke Sangma nin ke sngi ula pentip ba ke Meghalaya Games ke balai ke ban long hatura kan long ke bakamper bat kan long kum kitu ke beladem henre in kentup langru ye ke jingile kai Trairi jong ki Khasi jaintia bat garu ringkat bat ki wede ki jingile kai sports ke juk menta kanang ba ki samla kentim bat nangru ye ki jingile kai ba minshwa Ulo ong ba ki dan lai hajan mut ki banya shimbenta hakani ke Meghalaya Games ba menta bat an yalam kai ru yaki shikibenta ba phe jong kathang bat an ailat yaki ba ki nekren bat ki wede ki samla jong kathang kanang ban wanra ya ki jing sojan hapdeng jong ki Umintu rangba ulong baka sorkar kakwa ban pinyaso ya ke Meghalaya Games bat ka Fit India program. Ka Office jong District Social Welfare Officer Southwest Khasi Hills da ka chins nokti lang bat ka Office jong ka District Legal Services Authority maukarwan kalaraki nin ka sngi yak International Day of Persons with Disabilities ni ka sngi jong ki breu badan jingduna haki department ha Maharam Higher Secondary School maukarwan Habakran hakachingalang u Block Development Officer ka maukarbat CNRD Block u ba ai Laurinyang ulaong bakaching tmu habaraki yakani kasngi kalong ban kenteu yakaching sngutu badai ban kentup lang yaki breu badan jingduna hakit khatmet habaro kibenta jong ki imlang salang kumjuru ban pensngutu shapan ki jing e bakiman bat ban ai jing Christian lem yaki bakin im bat yo iki hok long breu baki dei ban yo Meghalaya Sign Bank mobile app jong Office of Commissioner for Persons with Disabilities kalayo yak 8th Northeast Award arachar arpolai hakaliang ke jingnang banto ban puli la ay yak ni ka khusnam ha ke jingalang bala penlong lang daka Council for Social and Digital Development CSDD ka Digital Empowerment Foundation DEF but ka Northeast Development Foundation ha Guwahati ha ubnai baladem ka Meghalaya Sign Bank ka pinbiang ye kinong pindon kam da kikot ki bahikai shapang ke jing pinidak da kikti ne ka Meghalaya Sign Language kanang ba ki ba pindon kam kinla ban sungtu ya ke jingkren ya ki jing pinidak da kikti la pin kala shaka Khasi bat garo ban ailat ikinong pindon kam ban pindon kam ya baro ar ki jai kitin Hamanipur yak autopsy jong ki khatlaingut ki breu ki balayap hakaching yasiat hakashnong leitu mohangyang jong ka Tengnupal district hakalatski ublay lale Jawaharlal Nehru Institute of Medical Sciences JNIMS kabah Imphal East district naki khatlaingut ki balaklat ki pulit ki leitu yak met jong ki khatweingut ki badai ni kishnong ba phe jong ka jilla bat yak jing nyam ka bakhatdu na ka banta baro khatlaingut lapandap lang hakashnong andro hnin janmi Katu ko kubor kalakun naka Akashvani Shillong hakapo prabaji iniso bakadeli station naka benta ka kubor hakaktin Hindi ban penbut pan ka kubor hakaktin pareng hakapor pra khatsan minute ipin ken mauru ba hakapor prashiteng mentam step inya sngaw ya ka kubor naka thanjate lamingi hakaktin pareng kene kade Akashvani Shillong subhaban am menta ya ki kubor kibanwan naka daily station